Kublai phi baros ka thuk khubor jangi ka DBMN TV. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Sedang ka football tournament under 14 Hamadan Polo. Rakhis ngi ya teli jat benreu National Integration ki BSF Hanan Polok. Ban pli uba mer bon sim ya kedukan di rendia hamau diangum. Tementai ni phaj ki khubor ki bakhamania. Kalumpung lekai under 14 football league Arhajar Arphulai bapenya da Shillong Sports Association kelas sedang haka khatway tarik ulber Arhajar Arphulai Hamadan Polo. Hakane kasi Kamadan Ting Sports Club kala penlem ya ka Summit Academy da ka Sanla North ya ka bala yo ban thap ningkong ya ka goal haka class step da Jefferson Kharmau Plang haka minute ka ba khat pra umidon borlang Mauri haka minute ka ba Arpho ukit boklang Mauri haka minute ka ba Arphu Sau uwanlam kupar Kharsano haka minute ka ba lai phu nyau. Haka kelamet uwan lam kupar ula tap yang ya ka goal haka san polai minute. Karba haka jingel ka hapedeng ka Milliam Grassroot berka Kickstart FT Academy. Ka Kickstart FT Academy kala penliem ya ka Milliam Grassroot da ka saw la iwe. Kiranya leka ka Kickstart kala yo ban penki ning kong ya ka jar ka kelas step do uyai sinrop langs imle haka minute ka ba art polai. Karba ujon W nong sit ula yo tap goal haka minute ka ba lai phuwei. Uaitan joy nong cloud haka minute ka ba saw puar. Kadba haka kelamet ka Milliam Grassroot kala yo pen pai shigol da ujon janai khardau saw haka minute ka basan pusan. Tang hadin ka tu ka ni minute ka Kickstart kala yo ban tap yang ya ka goal da wan phalang kharmaulong haka minute ka bah ndriu phau. Kinong put turoy renong Brasban juga perton sipaya da Khapot Border Security Force BSF kila penlong ya ka jingra khe ka singi ya teli jat benriu ka ri India Azadi ka Amrit Mahotsav National Integration da ka ba put batem da kisur jingrwa ri hatat ka pung nan polok ha ka khatwei tarik uleber ka bala kring bon ba kinongwan sngap ikini kisur na kinong put nong tem joki BSF kinongwan jingok ka Shillong na kiwe pat ki Jilla kari India bana ka than chate la mingi kila angkemen na ka jinglengo haba kiyo sngo wi kisur itri na kitendong ki turai babon jat jong kani ka kunhon BSF kani ka jingput sur itri ka long ru shibenta ban pen priang ya ka jing sngo ya tali jong ki pat nong song snong kari India klanda sngo phla ya ki jing ya pher ha ki babon ki dustur ki riti bat ki jat ki kanja Uba Meril Bons im MLA nongpo ula prepat ba ekadukan dejan rendia bat bonjat ki jan bathan de kilong kemi ki bala pentebet na kisnong plasha umden diwan umkon bat maulong hasnong maudiang kabadon harut surok ba Guwahati Shillong haka khatwei tarik uleber Uba FR Kharkongor Commissioner and Secretary jaka Sorkar Meghalaya bat ka kong RB Lengwa District Sericulture Officer rengkat ki bahayeng hasem kiladon lang haka dika snipli yakani kedukan Yakani kedukan na sandur bala sedang do uba IA ding do ubala shongthait naka tenat textile bala penya deka khonjong u ka samla baphen bha renja ka bala pendep ya ka jingpule na National Institute of Fashion Technology. Hakani kedukan la deru ekitiar oshrong babon jat bala penwandur de kibre ki batbet na keleng ka thanya ribhoi district. Da ka jingdon kani kedukan kinong than jan batbet kila yo kalar kelenti bar ka kabuk siar ban penya yo ki rendia khnang ban khambet khambyang ka kamai ka ji jongki Ibapin kila trishtom la pli gane kala nagaliang jong ka textile department na persang banwat tinat kelenti bat khamtam ya ki nong than jan ji ki jumi ki balala ban pen urlong ban pli ya kane ke jingkhang na ka benta i bapin ban yo ya kane ka benta ban showcase ban penwandur ya ki baro ki ba ki long kubi pun samla ki idungi ki belong ki nong sanjang khamtam yo sai rendia ban ni song kemen sibun bakani kanjing itu kaba kerpang kabal lala ban punurlong na kabanta ki nongri knyang
kinong thirksai, kinong wirong ksai, rendia bat kinong thai. Ya kabalala ban penurlong ban itu kumka Erisel Village. Ya karai kong teluk. Ka headquarter gede hapo Umden Adiwan. La itu paikak haka Frederick ng makna Frederick. Yung February yung sinam arajar apuwe. Haka ba ka textile department yung ngejala Meghalaya. La itu kepang ya karai ng tuluk pasnong yung saya dia. So manai kubli kepang ya ki longdin gijongi ki bala la ban pendek bensa ya kani kasab ka kerpang ka bagi longdin gitu. Mentagas ni gidon katto kanimut kinong than gi gijongi hang ni ki bala represent ni katto kani teli kisnong ki bagi longdin gijongi kilala ban pendek bensa kadon kapor ka bagajing penmi yok sayren dia bagajing than yok sayren dia kala jandu ding soman ai kubeli kerpang ya kinong than gidungi ki bedon lang hang ni bat kumju ru ki babun ki bedon ha kisnong di thau bat kumju ru ya iba ai ding do nadu kapor ka bidang long officer ko ke district ai swai ka mentar bat adu mentar di badan ka benta ban yalam ban ai mesin ban penilin di ya kinong than gitu bat kumu nong nikmat kumu emeli jong kani gadong bat kathai asau sarong bahapo kasnong kathau bajuni hapo karai nong tulu ilala baniyo ini itu kumju kajing itu ka bakarpang bagaburong ya kiwi de kinong thai kibala bandan saporai yamngar kila bandan haporai khajang kila bandan haporai nong tham kila bandan hajui kisno kita kiba penmi yoksai ke beri kenyang sa thai western rim hoi kidan batum tata kani kidi kejing Sri Lanka Kemudian kaple kan ka dukan hakerten juga khon juga ke kerten ke bapin pha rencak pada kadai belapas naka NIF graduate nako NIF te kadai ru ke fashion designer ke ba midon sakawe ka hayeng ka sakawe ka work studio ke bagi implement ka ski wakin kan yo menteri kam desain ni ki chan dia kham tam pan yo Pada itu ki kubor lepois ka bakun tal hadu bangin dia syambiang kublai sibun.